Nelson Lulila Mandela yari umunyapolitike n'impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu, akaba yaramenyekanye nk'umuntu wabashije kurwanya ivanguraruhu rya apartheid ryakorerwaga abirabura bo muri Afurika y'Epfo. Bikaba ari byo byamugize intwari ku isi yose, ndetse akaba yarabaye perezida wa mbere w'umwirabura w'iki gihugu. Ikaze yavutse itariki ya 18 Nyakanga 1918, avukira mu cyaro cya Mvezo ho muri Omutata. Akaba yarahawe izina rya Lulila, rikaba ari ijambo ryo mu kirimi cya Azosa rivuga agateza bibazo, ariko nyuma aza no kongeraho izina rya Amadiba arikomora mu bwoko bwe. Izina Mandela akaba yararikuye kuri sekuru wari umuhungu w'umwami Ngube Ngichuka wayoboraga mu duce twa Transkei. Mandela yakuranye n'abashiki be babiri mu cyaro cya Akunu, aho mama we yakomokaga. Akaba yarakundaga cyane, dore ko yakundaga kuhakoranyiriza abantu b'abasore b'urungano. Ababyeyi be bose ntibari bazi gusoma no kwandika, ariko nk'abakristu b'abametodiste nyina yamujyanye mu ishuri afite imyaka 7 y'amavuko. Nyuma yo kubatizwa muri idini, umwarimu wamwigishaga yamuhaye izina rya Nelson nk'izina rya Kristo, niko kwitwa Nelson Lulila Mandela, ndetse wongereyeho Omadiba. Arangije amashuri abanza n'ayisumbuye, Mandela yize kaminuza muri University College of Hair, aza kuhirukanwa maze akomereza muri University of South Africa. Akirangiza yatangiye gukora nk'ushinzwe umutekano mu birombe by'amabuye y'agaciro. Aha yahakoraga aniga amategeko muri University of the Witwatersrand, aho yaje gukura impamyabushobozi mu mategeko nyuma y'imyaka irenga 40 ahiyandikishije, kuko yabonye iyi mpamyabushobozi ari muri gereza mu 1989. Nelson Mandela yinjiye mu shyaka ryaharaniraga uburenganzira bw'abirabura ANC, African National Congress, mu 1944, aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko w'iryo shyaka. Muri uwo mwaka kandi yashatse umugore we wa mbere Eveline Masse, banabyaranye abana 4. Uwo mugore we baje gutandukana mu 1958. yari umusore w'intarumikwa, dore ko yanakinaga umukino njyarugamba w'ibikonjo box. Mandela yaje gukorana na Olivier Tambo, undi imwirabura waharaniraga uburenganzira bw'abirabura muri Afurika y'Epfo. Bashinga ikigo cy'ubwunganizi mu mategeko mu 1952. Muri uwo mwaka kandi yaje gufungwa hamwe n'abandi 19 nyuma yo kwigaragambya abamagana amategeko yarababangamiye, dore ko yarabangamiye uburenganzira bwabo. Ibi byarakomeje. Mandela akomeza gukurikiranwa nk'umwe mu bayobora imyivumbagatanyo y'abirabura abasaba uburenganzira. Urubanza rwabo rwamaze igihe kirekire, ari nako abandi benshi bagenda abigaragambya. Muri icyo gihe Mandela yaje gushakana n'uwitwa Winnie Madikizela, maze babyarana abana 2. Nyuma yo kubona ko imyigaragambyo, kwandikira abayobozi ndetse n'ubundi uburyo bwose bwananiranye, Mandela yatowe na bagenzi be kugira ngo azayobore urugamba rwo kwibohora. Uru rugamba nirwo bise Umkhonto wesizwe, bisobanura icumu ry'igihugu. Mandela yaje guhindura amazina ye, yitwa David Motsamai, maze
azenguruka ibihugu bya Afurika ndetse n'Ubwongereza, aho yakusanyaga inkunga yo gutegura iyo ntambara. Yanakoze imyitozo za gisirikare muri Maroc ndetse na Ethiopia. Nyuma y'ukwezi agarutse muri Afurika y'Epfo, yahise afungwa ku tariki ya 5 Kanama mu 1962 azira kuba yarasohotse igihugu nta ruhushya afite no gushishikariza abakozi kwigaragambya. Icyo gihe akatiwe imyaka 5. Mu rubanza yarimo n'abandi 9 yahavugiye ijambo ritazibagirana ati: narwanyije ukwishyira hejuru kw'abazungu, narwanyije ukwishyira hejuru kw'abirabura, mfite icyizere ko dushobora kubana mu mudendezo, ubwumvikane na demokarasi, aho buri wese yaba afite amahirwe angana n'ay'undi. Iki cyizere mfite nzakomeza kugiharanira kandi ndizera kuzakigeraho. Nibiba ngombwa kandi niteguye kuzagipfira. Ku tariki ya 11 Kamena 1964, Nelson Madiba Mandela ari kumwe na bagenzi be 7 bakatiwe gufungwa burundu. Abo bandi ni Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, Raymond Mahalba, Denis Goldberg, Elias Motsoaledi na Andrew Marangeni. 6 muri bo bahise bajyanwa muri gereza ya Robben Island. Mandela yabaye muri iyo gereza kugeza mu 1988, aho yimuriwe mu yindi yitwa Victor Verster Prison, aho yaragiye kwivuriza indwara y'igituntu. Yaje kurekurwa ku tariki ya 11 Gashyantare 1990, igihe kitazibagirana mu mateka ya Afurika, ubwo ukwishyira no kwizana n'uburenganzira bw'umwirabura byari bigezweho. Umwaka ukurikiyeho yaje kuyobora ishyaka rya ANC, maze aza guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel hamwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe Frederick de Klerk. Mandela yatoye kuba perezida wa Afurika y'Epfo ndetse no kuba perezida wa mbere w'umwirabura mu mateka y'isi. Igihugu cya Afurika y'Epfo tariki ya 27 Mata 1994 anatsinda amatora, maze ukwezi gukurikiyeho aba perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Mandela yayoboye manda imwe, maze mu 1999 ntiyongera kwiyamamaza. Kuva icyo gihe yagiye agaragara mu buzima butandukanye bw'igihugu cye, akomeza guharanira demokarasi no kurwanya akarengane aho kava kakagera. Ubuzima bw'izabukuru bw'uyu mukambwe ntibwigeze bumworohera, dore ko igihe kinini yabaga ari mu maboko y'abaganga arwaye kubera indwara zo mu buhumekero zatewe n'ingaruka zo gufungwa igihe kirekire. Tariki ya 5 Ukuboza 2013 nibwo urugendo Mandela yari amaze kugenda ku isi rwarangiye, akaba yaritabye Imana aguye i Johannesburg azize indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Hari hashize iminsi 2 umukobwa we makazi we Mandela avuze ko Mandela agifite agatege, nyamara mu masaha ya nijoro y'itariki ya 5 Ukuboza nibwo byamenyekanye ko umukambwe Mandela yamaze kuva ku isi. Ibi bikaba byarahise byemezwa na perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma kuri televiziyo y'igihugu, aho yasabye abanyafurika y'Epfo ndetse n'abatuye isi muri rusange kwibuka ibikorwa bitandukanye by'ubutwari uyu mukambwe yagaragaje mu kugeza Afurika y'Epfo ku bwigenge. Nelson Madiba Mandela yitabye Imana afite imyaka 95 y'amavuko.